Media Okeyo, Ramogi TV. Jatend migao mar chuech kod kido Aisha Jumwa otimo romo kod ogaye mar ODM Raila Odinga e apisi mar Odinga ma Capitol Hill mani Nairobi ka. Romono mane okelo kanyakla jokanyo, riwruoge ma ok mag piny owacho kod jodito mamoko mag sirikal ne omenyo twak ewi okenge mag bero lwasi mar kwan chuech maromre midendo ni 2/3 gender rule. Romono bende ne otwak ewi ripot mar NADCO ma bende ne oketo dwaro mar medo thuolo mar jok mamine e lemo mag telo e piny owacho. Sisi tumetoka mbali na hii agenda ya kina mama. Hii agenda ilikuwa na pingo vikali sana kwa kule Bomas of Kenya. Lakini hiyo ilikuwa kwa sababu ya kutoelewa. Sasa wamama wametembea mpaka wamefika hapa. Yale tunataka kuona inafanyika. Kwa wamama wanakuwa na nafasi sawa na wanaume katika mambo ya wakilishi, na vile vile pale ambayo sheria inadungwa, pale ambayo uamuzi juu ya maendeleo inachukuliwa, mama wawe na sauti sawa na wanaume. Sasa tumesema ripoti ya NADCO iko mbele ya bunge, na tunataka hii ripoti ya kina mama iwekwe pamoja na ile ya NADCO, ili pitishwe pamoja. Duol mochung' ne rango ratich oganda e pacho kae, mano National